foi male fa lalo ile malu le tua i tua i fole nei pule la atalo fatu le sua pelo Yesu ke viso le li faola il sunga le taitai se pilian Paula mes fole fole tu ya soe vai ano la pa ia foi tulanga tele to finga ile kalesia wao atalo fatu sunga i fa fenga mto ina to fole tua atalo fatu se wa siel tatu tapo inga le yasu na itina matua mas foi na fanau tu pulanga talvou eu lava se pepe me tono le fale vi ia le tua le tai au amene fa talo foi lo tua oi ma fa ia le tala lea high blessing pe ka fale blessless iles foringa nga pisa male merka vale pa fa kalo fa ai high blessing ia le li Manato saimi ona sa no lo tamale fale ya wala tai tai ngol ngaluenga lo tulanga wao le tausanga te lo foi tele mela mai le ali e tai tai ele ngaluenga le tausanga ma failo atu le kalesia me au sa variai o polo kalame na unau le tu e fatino le tausanga amene e manato le ia tai atu samale so sori mai le nganga pa ia le pona pu awai alu fatatu vinga lecha yao e telangona le malu ole li amen you can feel the presence of God e telo fo se kalesia ole no fo le nganga ole tu amen ole kalesia le ke langonga ile fa unga le nganga pa ia you can sense, you can feel, you can see, you can experience e ke lo le ya ole ka fe le nganga pa ia ile kalesia amen Tato proclame foi taluaio ina foi telo aio le anga ruele nga pa ile kalesia. And I believe all men le yesele taua. So si tangata ilo ana le nga ole ku mo le upo le tua. E ngofo ya mo le nga pa ile alwes. So se loku foi any church that know how to honor the Holy Spirit, protect the Holy Spirit and keep the Holy Spirit. E ngofo foi mo le nga pa ile. So se kalesia foi lo ana le upulea. E respecte tanga le upole kuwa. E ola tanga tale upole tu amele e ke ola inga. E lenga ngai fa longo not only you just hear the word of God but you put it into practice. Awal me beksili nga fa nga fa ngo fie fa longo. E le fa ngo fie le practicality pour le practicing le upole. E so se kalesia la fa yel melnga. E ona foi le ku le kalesia nga amele la kala ngola le kaya ngel mele fa ve feo nga pui ma ka ofi le fa unga le ku le kafe le loku amele ele nga kala ka ofinga ile loku ma le pui nga ile kalesia a o lo langa ko kasi how to protect and keep the anointing upon your life and the church of your calf. Because there is one thing to receive the anointing. Olesi meolo sawe pue masapor faunga. You come and catch the anointing, receive the power of the Holy Spirit. And there's another thing to keep and maintain and protect. Bakele lo ku ole ko kafele nga ole ku amele. Ekele elela tiki. E ke le foi lo kwele kwa karikongu le mana o le nganga pa ia pe anga lue. Al manga ia kaya nga se fa longo le mele kup. Ai mesol mele manga ole ku ka o kia oi. I lau savalinga fo le ngai ka usanga amele. Ia mai le fe au bor ka usanga le me savali le kalesia. Ala ka ofi le nganga pa ia oi. O le ka ofi le nganga pa ia ko le loku. Aisha fa longo mele wo subcenter ka ko kalesia ngai. Ele se nganga pa ia ka ko. Ele se nganga pa ia se loku, le nganga pa ia, le nganga pa ia mai le kua. E pule ale nganga pa ia le kalesia fia ngofoi. E fea fio ai solo apel kalal kus pa ia. The eyes of the Lord are running to and fro. E fe kau fikuri ai fonga le kua. Ele saura le nganga pa ia inga ua mese sa ingo se loku. Pe worship center, pe IOG, pe Pentecoso, pe VOC, po la lama, pe la mosame. O le nganga pa ia le sau le ingo le loku. E sau i tangata o lai kari kongu ia ke ia. Ma tangata i loka ofi. E le se nganga pa ia se loku, e le mika i se kako i se nganga pa ia.
Lenga le senga pa ia le worship center. E pulela langa pa ia le me fia fio ai. Ala ku le loko nga lala mga ngau makakala lo to tangata makali kongu yai. E ngofo e ngale loko la kali kongu. Mga lala tangata mga fia yai. O ka milo ale ole aku fa penga. O ngal kalanga ku supaya the eyes of the Lord are running to and fro. E fe afio ai. Isa ili le tangata e loyo yake ia. It's the same with the Holy Ghost. It's the same with the Holy Ghost. E mga omia la pui le kalesia fa fonga melka kwa uso. A mata mai lunga i tai. E o lava le skakala i kiki. Ma le tangata le o saurishima. Maka i me faya le akua. Mai so le upu ma le fa unga le akua. E mga omia la uloa pui ma kaof. Palong mai upu ia lua. Pui koe kaof. Langa ngafaka mala le fanga wa eli. Palong mai fona kako kalvau ma kako fangau. Ngafaka mala le fanga wa eli. They were careless, ignorance. Ngafeola ile ngasala, alaya imbale akola au le akua. Ao inga mafoila upulo le ikapoti. Ua ave sele malu le akua. Aisha, ele o isala elu akoa. Ao le fangau e ko lua eli ngofo ia i. Amba fo ia nga saule si kawa, al kala ku spaia, wa kau ngai sala elu ma filiskia. Alu le pero Moamoa, faya inga Israel. Pamema ko inga. Pamema ko puyako. A amile ako la au, lai sailo. A mai carry mai le ako la au. O le simple presence o le li. Ma le glory o le akua. Pamale kala ku spaia nga mai le ako la au, wa fe e Israel ma. Fia ilunga. Pamai kala filiskia. Famalolosi. Pico righteous. Pako fa longo wa mai la kola awole ko lo bis o Israel. And the Bible says, ko e kaule ka walonga luar ka mo bo ngale fa fe tanga feoki. O Israel. The second battle, the Bible says, ko lu se forma tu bua fe tanga maliliu. Ko e fa inga fo Israel. Fa inga mo le avela kola awa o mai la kola awa second battle. Ai fa inga ala sa la kola awa. Wow. Papa fera faya inga lewa mai le presence o le ali. Lewa mai le simple le glory o le akua. But they fight the battle and still lose the battle. Ele le akola au le mafuanga. Au le anga sala le kuku ya ka fole akola au. Ele nga ka fole ka ko ngaluenga ngai. O ele mata mai upenga ta failang. Tos tanga to mau le fe au le ngai ka fa longo mer ka u le melea. Mo ka ko uma. E pui ai le mamalu o le akua. Mala fa unga le akua o le kafe le loku amele. E pui langa kele mafai o kala kuspaia, not by might, not by power, but by the Holy Spirit, says the Lord. We are only human vessels. We are only channels and pipeline. E saule nga pa ia fa uia ko nga mamalu, mamanguia ilo to tangata ia ngai mai. E mafuanga effective lo fa nga inga, effective lo wala winga, mamanguia tangata pe kalangoa pe kalai. Ma fa nga minister tangata. O nga wakafe fa unga le ku le se me polokai. O wala le me ku por fa nga wa e. Fa kamala. Ar ko ya inga fo. Ele lo discipline lang fa nga. He failed to discipline and correct his own children. O le lui fo le mo ta to matu amele. Ke la kala ka malo o ele nga fa bai. So le. Ar pa wa nga. So le. O le mele ka mo ya o luai. Ike ngai ki ole kale sia i lumbal farsa. La mo lua ai ku fanga. E lua me ke lenga fa yela wori. Ai ku fanga me fa sa. Ko yo fa ya mi vale fa fingi ole kale sia. Fa me ala mela fa yeli. Ele mo se bea. Sole. Kale pa wanga ngal sole ele sa amele. Ha? Ke lo ka ko ngal sole ya. Ala ya lua. Al maka uki ala fa fo me maka uki ole me. Nga faya inga lo Israel, the Bible says, faya inga Israel, feoti le konsumo kupu afe, feoki bala waria o fengi fingi aso, avea bale akola awa snatch away wa carry ese, wa avea le akola awa le akua, wa ave limo tangata le faola inga. Ai nga wa malili poki ya eli le sa fa ilungo le lau man ko foa. Pa malka la kuspa ia wa sauli li poki u faya inga,
Sau le poki o feoki langa whangau la sa whail ko inga. Ele paur ko inga. Nga sau le poki wa vele ako la awole ako. The moment the man, the 7 says, the ark of the covenant wa avese. Mereka lagus pa iya o nga ngaure ko le ulu eli. O ko vailan maka ukia o le mele fa mo le kalesi. O le kao finga o le fa unga le ako. Ma le puipuinga o le mamalu o le ako ia oe. Ili keiminga i le kalesi. E whaingo fie ke wa ku keme sawai. When he comes, you can experience, you can feel, you can sense wa feel mo ile nganga o le ako. Ai alu esa ma oe e ke leiloa. Pa mangia ngar kala longa luar kala sama songi. Pa kala gus pa ia sama songi. Pa manga ia. Pa urfa unga le aku anga faya inga. I fa so songa me ka feu so inga le manguia. Ngo fai le ami le anga mo le anga sala. Pa kala gus pa ia o le alu aku. Malanga kala e peo nga mua fai mo mua as before. Assuming that he is still anointed. He rose up assuming that he has the power and the anointing and the fire of God. The Bible says he did not know the anointing and the presence and the glory of God departs from him. Mga kileiloa ua afio ese Yehova. Wava. E me whainga ava avau kua. Ua leise mea amele. E kileiloa. Ala yelo knowledge le upu. You know the word of God. You know about God. You know about Jesus. Ua leise whaunga iawe. E mai lal mea le lui kau ngā mai sau ka mau mawai ako. Kau kilo i ke mi umma. How this church become a successful church for the glory of God. Growth for tangata whaarukanga. Growth in numbers. Mawhaba il expand me whaia le nganga poi. Al mea le lui ke le kako. Ba ai le whaunga. Ka ofi le nganga o le kua. Ana le upu o le kua. Ola le upu o le kua. Ka ofi mau. Na fale kongu ai Paulo, o Saulo. O ia Saulo. Ile lo ana le upo le kua, le uska i le kua. The Bible says, ua luesa le nganga pa ia ma ia ke ia. Ua Saulo le nganga le anga. Aluesa le nganga pa ia, Saulo ke mongi. Ele le longa loko. E fa fia i tangata. A le mea kongu ale ngaka ngai ka vika i le kua. E ofo ngako loko ngai kaya. It's so amazing to see. Al vasili how David knows the ways of God. Kilo lo lang ka vika. E feo. E le long around nga inga. Commit sexual immorality. Makaiku kung sise. Le kemi confront na talo Amerika la kamaloa o ulea. Psalms 51. I declare ingalang fa ko senga nga failu moleli. Makangya ile kuar ka malo mai ele ma faya semba moe po se koko mangu le ai wanga sala sao ile kuar. What vasili how this man knows the ways of God. Le me ko fia ile kuar ma ko a fia ma ile kuar ya. Ma ko le kala ka malo le mai ile kuar. O le mele ke ngau me ka ile me ka le brokenness o ka ulanga ngai ke banga o. When it comes with brokenness, ngau ka elo loko I lumo le kuar. Ele le lafi le sola amene. Ele le momo I la koa. Ele le fai le mese ai le loa. Ala ya lu I la koa. Ele le lofa mo lalo. La nguki mo moia I lumo le kua. Mal tura isa ye ono. Me kala ku spai le fai mo mua. A le leile tangata o te va ai. But this is the man I'm looking for. The one with a contrite spirit. Tell we gonna be brokenness before God. And the one who tremble. Bye bye. Tremble. Ela unga po le kua ki fa longa lo ko lu ko amene. Ke lopo e ko trempo le upo le kua. O ke lo tangata le ko lulu le upo le kua. E la ko upo le tua e ngafu fika. Is that logic? Is that reasonable? O fa ngalo ma fa. E ka fika le upo le ko mimilo le menga e fi ya. Ya, o mai la ni kai. Wa fa le pisa. Fa ka fa lo kwa oi, la mo ku. Ma li pe vela. Ole upu mamo ka ko amele. Ko fa kalo fa lo nepa, mai lo lima, mai lo ao. Ia fa le yai, la me malulu inga yo ao. Pa pe male stanga ta chao le, tau malo sila ki ale upu le chao.
O le pelu e whakau maai, amene. O le sor lea lea kua e maai. O longa o ngā ea e keu, for pruning purpose. Me Moamoa. Whawewhelanga pui le whaunga le nganga pa ia iau. As an individual, as a child of God, as a church of God, how to protect and maintain or keep the anointing of the Holy Ghost in your life or in the church. Me Moamoa. Kusi lalo pe isau api. Ale ai, e kua le whale makamaka lai. Me Moamoa. In order to protect the power of the Holy Spirit and keep the anointing of the Holy Ghost in your life or the church, me Moamoa, total obedience to his voice. Upule se ka ua. Usikai le leo ma le sifufonga o le nganga paia. Ngaluenga sumalongo fai peongo le fitu la fai tau mai. Umawai ona la tau i ane e fukia. Male nu o kaldia. A ua wau ia e ngang pa ia ona la tau tau tala i le upu i asia. O foi la tau musia. Ona tau whai ai lea i la tau ona o atu i pituria. A ua le mwhai lea nganga ona la tau o. Verse 6. Ua mawai ona la tau i ane e fukia. Male nu o kaldia. A ua wau ia e lea ngang pa ia. A ua la tau te tau tala i le upu i asia. Te forbidden. O la kau sa uki polo e ngai e whapea, whamela nganga pa ia. Aua! Te ka lai sao le nganga pa ia e aua. Aua le alu i o, aua le ui o, o le pupua ngara i o. O la kau fosi fale mea, whamela nganga pa ia. Aua! Whamela nganga pa ia le ai o makua whaasai le nganga pa ia. O nga ui o le pupua ngara me lai. Lala resort, nga whao lai ngai li kia. Kuri e le nganga leanga malikengiki. Va venga al falpui pui. Mal fa la inga, le leo falpui pui. Aisha, obedience to the voice of the Holy Ghost. Va mai ore kai au. E se me ngai fe kalai le ku langa ansen. I lo loko. Fe kalai ku ya o langa upu. Ai ke le uska I fa longo mel tau sangan lei. Learn to obey the leading of the Holy Spirit. Ka wala uska ilang kalanga le ku fai mo sa belo suma lua fai pelu lua. Fai le ku ya saulo. Fa longa sili taulanga male usikai. E sili nga ole mamo po. To obey is better than sacrifice. Fa longa me ko usu. Po le ala manga yo me fai mole ku. No matter how big and how good your works for God, if you disobey the voice of the Holy Ghost. Kala le ku. Obedience is better than sacrifice. Yang ay silo uskai, amen le. Ili mga faya kulang ang paiya ke mangwiyay. And to hear the voice is better than the fat of rams. Why? Ay siya, famakala kuwa. Rebellion, por fo vale. Kukusa mala witchcraft. Apala ko may la. Wala kailangan ako kalangon maka. Upulay may kalfasar ko ng mokemong. Kailangan ako faya meya. Tanga tala faya mo fo fakulay ko mga luwang nga fakemong. Imatali tonong nga fakemong. Ave fo fakemong. Imakan ko hunga fakemong. Mga luwang nga familiar spirits. Afa markalal ko spaya. O nga kalayo ay fo fakulay ko fo fakemong. Masaili tanga tao feoki. Makaulay ko makaulasea. Kukusa leleya mal tanga tao vale. E kukusa. Wafia lang imewa. Sa fio lang ang paya. Mafakalay lang ang paya yaoy. Kuya lang nga meke makamakay le maluapo. Kuya lang nga habits. Wala ba lang nga. Waki nga fia lang ang paya. Fayaku. Le fo luwa fa. O nga fay pia. Dala mga faya. Rebel. Kukusa leleya. Male witchcraft. Kalangala kuwele skala. Rebellion is the same as witchcraft. Stubbornness is the same as idolatry. Bye-bye. Kailangan ko ba iwakamay, way foi kupua. Kunya, kuringina. Kung sarili yan, mela uinkia, fay mau, mga fay, amen eh. Mamulfo vale. Vale, pisa. Uskai. O le kemi ningai, whaalonga merga ko aus, a yei lon me whai akulang ang paia ya e whai. Wai longa voice. A whekalai lang ang paia muri. Ele kale sia whai lawa whanga merga ko aus. O le ala me ave le akua ilang au au.
Langa whalongo mai, sea oe ia, ngā oe, your own personal life with God, male e kale sia akoa, e kasi ale kai ngā kofi ele kua, mawala au ele kua, amene. Asia oe whalinga mo, e amalau ainga malau o langa, amene. Aka ko mai ole kale sia, e kasi kaka ki whalongo ai. Lala mea ki whaia, whalongo longo kai inga langa pai e langa wanga, sa vali le whako kua e whakingo ai. Whalongo mai mea lua. We are led by the Holy Spirit, but we walk by faith to fulfill the leading of the Holy Spirit. Whalongo mai. E kai kako wale nganga pai e ngā whekalai mai. A lo sa vali e whakingo le mea mai e langa pai e mga o mia lo whakua kua o ke masaru salu. E lead kako wale nganga pai e le li ringa o me ke wa ai. We are not led by sights. Vai. E leo senses e lead ai oe. Namal me whangale. O whalongo, o wa ai. O la ulangonga, o la uloa. E le ai e le whapenga mea le kua amele. Seek the direction le nganga pai amai. Walk by faith and fulfill me ngā mai le nganga pai iawe. O manguia foi lo le kalesi. E sa vale le whakua kua. Ai lo kingo mai o mea walo mai sea. O mea i o makai e se e kai mi uma. All senses very deceiving. O lau whalongo very deceiving. Ngai mga mia le mele le whakua kua lang kalesi pai ia. We walk by faith, not by sight. Awala be fangale, be le stangata ala, unga ma fo mal me kikilo ye. O lo ke vai lo pisa lo kalbau. Au talbau awal pisa. Au talbau yo tau ferfani. La mo la nga fa benga, la nga wa wa pisa. O nga misile oe, le fe au la mga ole kol me ka le timely message. Aisha, wala unga me wa eva ai wa kupu. Ele ai ko pole ame kupu le kalesia, fa longo pe le nga pa ye le mela mai fa la unga amele. O le lidi nga le nga pa ia. Langa ke misia le pepo sa le kua mo le kalesia. Ai me se oe. Ai. Nga mia fa longo le. Longa lua. Ia ka ofi fa unga le kua, male nga pa ia, ma pui ko le kalesia mo la langa. Ola fa pa inga. Live a holy life before God. E fa so fa pe ko se fulu. Awa foi tō te whati ngai le ngang pa ia o le atua. Ua wha mau whailonga ina i o tō ia te ia. Te ia o ile aso e whaola ina ai. And do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed. Palonga lup. Seal. Kebi ngai whaola ina ai seal mo I was stand boy. You belong to the kingdom of God. You are God's property. Was seal. Woma. A seal se mea. Pipi e lunga. O ole. Mayange foi. Mo documents mo kwa fa mo whailonga le malo yonga. O ole le property le langi amele. Kebi ngai whaola ina ai. O le mela le grieving. E le ave tangata le langi ave le tangata waka o le kali po le finga o le kua. Inga we kali al fa tanga fia mo langa paia no fo te tonu ya oe. Pa mala mal kala kuspaia o le mea ke alu ile fia ai o le fale. You are the temple of the Holy Ghost. Ya kalu o le ka vale la ke lu o manga paia. Alu ngaluenga o manga paia alu le haonga o manga paia sa le lokula o manga paia. You are the temple nga fo langa paia tonu ya. Pa mala mal kala kuspaia. Do not grieve. Palonga le upu, grieve. Ele me fanga grieving le mele. O le object le ele me fanga benga langa pa ele me fanga vele upu le eat. No. He is the Holy Spirit. Asia, he is a person. He has feelings and emotions. Ai grieving al tangata, e ki ngalo loko. Famel kuspaia, do not grieve langa winga. Ai feelings and emotions. He is a person. O io le tangata o io foi o le atua. O le nganga pa ia le au le grievinga. Listen, young people, and everyone who serves in the house of God, do not grieve the Holy Spirit. Our grieving. Samson failed to distance himself from sexual sins, results, vision take out. David also failed to distance himself from sexual temptations. Lalo me kupu ya kavika ngua le lo fai melea. Nga fai fo le stanga tai longa ainga langa fangau. Half brother, half sister. Fa mama inga fa longa melga ko uso. Ye fa mama inga uma fa faunga. Your fourth life. Because I say it all starts from your thinking. Olanga sala, it all starts from the thoughts. Ska mai ma fa faunga nga fa mai nga eva ai, mai fa longo ai, mai kuku ai. Saulo ma mafa fango I kongu yaoi.
It starts from your thought life. So si kay miya enter in negative thoughts and temptations. Ilong mafau malong. Lo urusay kulo. Babe ng dispatch, babe ng fasing ang kalwenga abese. Awal fa fifia. Do not entertain. Do not entertain evil thoughts. Awal fa ko sumalia, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kaya lo so baby, yeah, baby darling. Ang mafu member fa nga wo mai. Mai le mo le po. Paman matanga tayo mo ingi ala nga ngalu mafu mai. E mo ingi maka le mo ingi le roko. Fa ka fa lo kwa oi, o ele la. O ele la. Ya la aka o ele la. Paman matanga tayo mo maka, e fa mai. Ai ba ku me mai. Fa ka ka fa, o la me fa penga yo mafu. Ay po sa umanga ke makamakahay amele. Long alua fa mamalaw conversations. Law ka lang oa. May upu. The words you say and the words you speak every single day. Your daily conversations. Awalas na nga. Ole makwa on fire. Oh, God is good. The Lord is so good, awesome. I love Jesus. Eh, hey, pagkikyo lang ko nga. Karuo eh. Esel nga ngay kong alfarsa, esel nga ngay fay fengalwenga. Papengais ka. Ekilisiango, iya ay fengalwenga, Allah. Nga la ko kel pasya may tanga. Elo ko yang ko kegela. Ya, epese. Sorry, ole para go vale ir kong alfarsa. Ele make sense, esel la wala nga yo, esel mele fai. Ya, kakawoy mo sa sao, ole me ka ole hypocrite. Remember, make a hypocrite. Ole ofu. Ole mask. Ele o sao la, ole fa ngale mask ke la fi mai kuwa. Nanga punga me favolo sao. Tu ya. Ole o lima lako. Ai asau nge apa mai. Fau, pa mereka warung ale fale. Ole ma warung ole leo. Wasa orang kala ko ingang ka kolong Samoa lo maliw pamay. Ta to so mala pesale alu ay lunga lo leo. Fa ka fale sia fa pesale sa pes la kong wa wasau de mea. O e kong wa la wasau yai. Ya va wa sia wa nga ala ngai ai. E sia le mele fa yeles. Your actions, your thought life, your conversations, your actions. Ya mamalaw langayo inga. Palong umerga ko uso. When we commit an act of sin, lalala kalong ko ka uol mele. Ongole ola fa painga ko ngole kalesia. Yai sikay mi wa fa yai siya sala. Have the courage to face disciplinary actions when you fall. Palong ko mai? Sema yang sala, pola yang sala fa fia. Ya ko lo lokom fa mo lalo lokom. Sawa ka lang wala wa ngale ko. Ole loku le akako. E ma losi pe ma wa lunga le level me ka le discipline ngo kangaka. Fa fa mereka ko us. E ma wa lunga le level le discipline ngo o e pe nga sasi ma sema e fa yang sala pe. Awal fa pa u ya ngal wenga amele. Awal kulai pa u, awal pese pa u, fa vi nga pa u. Awal fa malo si pau, awal kaka pau, amele. Awal au senge pau, amele. Lele lawa kupea fa kalia oi amele. Awal fa pau wala ngalu ngale ku fa kalo fa yo kafa fa pau ya ngambe ya. Fa pau ngambe ya. Vai. Confess before God, confess before man, confess before the man of God. Falong mai. Confess before God. Waile ang may fayalbese, confess before man and confess before the man of God. Why disciplinary actions is very essential. Lama lang ka uwal melo la discipline ni ko ka ko ngal wenga le ko. Wala binga kala. PAS maya nga sala, maya pau, mafay me makwao nga ngalelele. Ala kya ngaluwa mo le ko. E mga omila discipline oy. Why disciplinary action is essential in the family of God? Because the Bible says
God disciplined every child He loved. Palong mai. Pamelkala ko spaya. O ai le ko fanga uma lo fa yai. Afa pele fa le ko le menga fa yo tato o tama toi fale. Tongo winga, tama fanga ka mawala wal kele. Alu fa solo ako. Fa me ka uma fanga wala ko. O ai le ko lang fanga. Afa lo le upu. La bauti fa yai. Alofa. Out of love. Wala nga discipline oi. O le alofa ya oi. Longa lua, alofa nga luenga le ko. Ia pui le fa unga le ko. Pa fa maungi ala fa ku fa nga wa Eli, the sons of Eli. They fail, they commit evil before God. They fail to come and face the reality and humble themselves and have the discipline e lumo le ko. Makau la ko kama, makau ka uma, le ai makele amela ko la au. We are not qualified to carry the presence and the ark of the covenant. We have sinned against God. And we have to sit down. Ele ai. Nga moa ai piko mai luma. O fengi des piko fingi aso des piko. Ka fa fom mo ya, ka fa fom mo ya. Amo e. Kala ko spa ya. Pingi ele ko. Ele fa sio tangata la ko. Awa fa kanga le ko. Yo ki matanga tangata la fa ya le me. Ele se me ka se discipline. Ya lo fa le ko ya o. Awa ngai poloka le fa unga le ko. Pui le mamalu le ko le kalesia. The motive behind any discipline in the church is love, not angry. Vai a discipline le unga le ko. Ele fa pe wa ika le unga le ko ya o. Le lo fa ya o. Ele fa lo so. What is the purpose of discipline? What is the purpose of discipline? For restoration. E ko restore yo. Le faunga sa ile amakanga na mamalu le ko in the first place. Le kemi nai fia ile ko. Awa esasi was se wa fale kongu. Discipline lo for the purpose e ko fa fo I mo yale mamalu le ko sa I Moamoa. It's all about restoration. Ele le expel makuri o male kalesia. Wala stangata expel discipline mai wai ka fia ya sui foi le fetala yo le tu le ainga. Anga ya foi pitolea se fetala mai le tu ya. Ale o fa malolo lalo se wakali malolo vai ka ko ia fa nga le kua pe pese pe kaka pe ki akongo pe ao senge ka ko umaro fa nga le kua in the ministry in the church ai fa le kongo mai sasi wa iloa o la fai pe le ko lo ko face le wa nga le sa face mai fai dad kama I'm sorry amangalo o foi al melea. And I know me we le kalesia ke mga milo malolo ngofo ya bye dale me ngai kupu ya e fa ma wala lo loko amele e ke lo pui ma ana le nga pa io le ku because ke le fa ya lo menga you will a man pleaser, you will always try to please man. I will fia lo mole ku, and that is sad. Perkala kavika asaulo you know so when the anointing departs merkala ko spaya wal wesen fa unga ba asaulo pamana kala Samuelu Tao say fama malua ulumo tangata. See? Wal wesele nga pa iya. Ay ofa ba ya samu kahola nga kilo malengu. Lala me nga ufai. Reputation. He cares about his reputation. Lala wingal kala. Reputation is what people think about you. But character is what God knows about you. May follow mo marka ko aus. Reputation, olo tau le leya man vai me tangata ya oi. What they think of you, oh, wow, that man, that girl, that woman, that man of God. He's somebody else. And Lord, they don't know about you, but God knows your character. Nga papole saulo. Papole long reputation. Ay papole ka vika lava malekua. Can you hear that? Your character. I remember pasala pole balu kau sangkar wa ingo falong la unga tu sunga se pide upule. It doesn't matter how gifted you are. Wala fa nga inga belo fa le ko ya ale anga lo attitude. Le anga lo character. E le fi ale ko ya. Fa fa merka wal melea, va ilo character. Le va ilo mole ko. Para fa ke a ko lo to tanga fa pengal ka usanga ngai. So face. Kemi ke sasi me fa le ko and I will assure you, onga le upule.
I lesi level ke le vai momuai. A new level, a new anointing. The power of the Holy Ghost will move mightily in your life. Nanga ke lo fa mo lalo ke minga isasia. It's all about restoration. Fa ke meia, watch out for sin willfully. Mo tangata yang sala maloko yai. La ke lo yang sala ay halu yai. You know by your conscience and the conviction of the Holy Spirit. O yang sala menga ke halu. But you willfully wa ay halu yai. Fa ke menga. Na kalangan ko spaya pelu wala to esta ulanga mo ang sala. Asya, la fai pupula. Fai maka. Fai mamaka mo ingia mahalu yai. Malameta ula secret sin le kalangan ko sa salamo. Secret sins. Ele ilo ses ala makwasi la sila mai le ko. San? Wa. Tora e halu ya fa penga. Secret sin le kalangan ko sa salamo. Menga ole ko sila. And you have a sin like that, nga confess before God. One of the powerful reasons why the anointing flows heavily in the church is because the people used for God live in a disciplined lifestyle. One of the powerful reasons why the anointing flows heavily in the church is because the people used for God live in a disciplined lifestyle. The carrier of the anointing lives in a holy life. Or the carrier, or the vessel. Lona tolu. Kau finger fa unga le kua how to keep and protect the anointing. Walk humbly before God. Fewai male kua male loto fa mo lalo. Ngale mo pe tsalum tau pe lima leongo. Ia fa pe o tau lea. Ia si stai to ina. Ia si stai o tau malawa le tasi. Ia ofo o tau le loto maulalo. Awa, e te atu le atua ie wha maulunga. See? Ai fo ina mai le lofa tuno ie wha maulalo. God reject the proud. Alonga mai? Reject. Kuse ke enza male whaka koala le. Imagine ba enza mai a kaor ki a kaor mai le karia o lokura. Alfafo. Out. Get out. It's the same le mele melkala kuspaya. God rejects the proud, but He gives grace to the humble. Nala wingar kala. O koma kuale le Moamoa le kolonito Moamoa fai por uiva maltala tuspaya. That no flesh should glory in His presence. No flesh should glory or boast in the presence of God. Na falo ngomba ko uso kena vi ochense. Por leala me ufa ngayo elekua. The gifts of God, the call of God. Mangwio lekua. See the wealth of God and the blessings of God, the favor of God wa yawe. Alu keli lalo loko amen. The Bible says no flesh. Feka ko lunga le verse ka mo. 1 Corinthians 1 verse 29. 1 Corinthians 1 verse 29. See? That no flesh, no person, no man should glory or boast in His presence. One of the powerful keys of yes, we can fast. One of the keys, fasting and prayer. Stay in the Word. Ang nga me umok fa back, po leale nga pongi ay lealo lololok. Ele sa wale ko yawe. Ave fa mangir kala. O ko man kuwal fal sayo fa nga male markelong. Nakakalo fal sayo ya le tuwa lo tama. After ya tu ya te oe fa fiano an pongi. O te fa ya langa ma suluai. O te le pa la tangata. La langa mele fa. He prays. He prays before God. Le kakalo ile kuwa. Ay lealo lololoko. Wa fa hilaya. Pagi que melo malo si kalo ele lo como lalo amele alu lo loko me ngala nga pongi ga ka nga pongi nga cha fa ilo loko mo lalo me fa yaku le kuwa o ke le ma fa ya in a way we fast isana o le fa longa o lo loko mo lalo lu mo le me fa lo ke le ma fa ya me ngala fa ka wol melo le humility humble before God
The Holy Spirit is very gentle. No matter how gifted you are, how talented you are, your knowledge in speaking, stay humble. No matter how anointed you are, stay humble. No matter how higher your title, your worldly status, stay humble. If pride is the number one sin in the kingdom, then humility is the number one virtue in the kingdom. If pride is the number one sin, he was cut out of heaven. And if pride is the number one sin in the kingdom, then humility is the number one virtue in the kingdom. The only words are out of his mouth. He was justified. The more you humble, the more the anointing will come upon you. Ya, la fa umak ko ngor kaimi. Long fa, ka kia isi mea la fa umak unity level. Ko ngore kalesia fa long merga ko uso. In terms of the corporate anointing in the church, pa ka merga luenga lua fa Moamoa, ngaluenga lua fa Moamoa. Wo atu fo ila. Au akele melea. Wo atu fo ila so Pentecosto. Sa ila tau malava ile me tasi maleloto ngatas tasi. When the day of Pentecost had fully come, they were with one accord in the place. Can I have your attention? They were all waiting for the power of the Holy Spirit to move and come. All of them, they have the unity in their hearts, in the spirit. One accord, one accord. Lai mas tanga tanga whakarikaria wa musu. Lai mas tanga tanga tomumu. Lai mas tanga tanga mui pe whaikio. Nga ongo sai maloko kele a whakarikari le nganga pai. E wawaila le kemi nga move le nganga pai. Wow. If you read the book of Acts chapter 2 verse 1 to 5. In the day of Pentecost, wo le aso, mga finga ngalo le tu e fio me le nganga pai. Makuha isau pe le hangi me le makangi. It's like a mighty rushing wind. Wa sau ko le fale. Mafa tutu muina ila to uma. Aulunga ya lako. Tongues of fire. See? Ngamafu mai shala mela. Unity. Unity. Palong mereka ko uso ngai yo tau mereka ko kalesia mai mai mo mai. Ka ofil ko ngakaskas. Langa yele mereka ole unity killers. Unity killers. Kama ya fasiokia le unity memo mua gossip. Gossip. So se kalesia lava e foi tala lo tangata. Ba kwale fia le ngapai. La mela fai. You are causing divisions. Mana tu mga sala foi le ongo le merkala ko spoya ongo mal fiku merkala le fia. Ia lau mo le salto to le ole sala ole ka fukuri vai a mioleanga. Ole ka karkala mele le ma me uma sa penga mal muli malena te fatu puina masinga. Pongo le kalesia awol muy amele. Or fai fu le si kala le si. Or fai le si ka karinga le si mas e vai le si male ofo le si amele. Awol fa pe ko va ayala ko amawala si ofu. Ka amawala si ka karinga. Ano pa ngala wa mbio. Taka fa lo nei pa. Why are you like that? Why are you like that? What is to happen? What is to happen? Mga ka unity killers. Lesi me fasio kia me mele ole fa unga le pa ia I kong le kalesia mele ka le unity level.
judgmental spirit. Faule mole. O sila kai fa fa me falta to talo. Ese se mamala me kal discerning spirit. Ese me kal judgmental spirit. Fa fa mai o ele fia e. Ngofo fa ngala pe discern me mai lenga pa ia la review lenga pa ia me. O ngala wa fia kele ke ngofo me malu le kuwa. Makele fa mai o fa ali me lenga pa ia ole ka fa kala pu tamale. Lo fa ali me lenga pa. Nga saulo si kama pe o ka le seto ero loko mai. Kele mai e me le tu fa joy ole me lenga pa ia. Ai lo wika. O ngai kai ka majiki. Ngai kai ka si kenge. Ese se mamala me kal discerning. Aus ma kal discerning. Inga wa discerning ale nganga ole kuwa, male nganga ka, male nganga ke moki. Al me ka fa nga discerning spirit. Fa nga ke sensing ngai, wow. Ke lo nga ole nganga ole kuwa le. E ke lo nga nganga ke moki ni mele. Male nganga tangata, va fa lo ka ko usu. Ai ngofo ngai ka fo tangata le mga ole nganga pa ye ke ngofo. Ke fa lo lo ko pe ya. Pile file mu. Pe se sere me fa ka fa lo nei pa. Ai sawa. Pe ka lo file mu lo ko ya o le mele. Pe wa fia ku ke ro se ke ngofo se me amele. Pe ke lo sa lo ko fo ringa mar ka ka le. Flesh ala ngai ol flesh anga ya. E flesh anga ya. E kala ngo me al flesh. Ma fa penga o tangata fia kala ngo le kingo. Nga ole kingo al kala ngo i mafa ka vale, kala ngo i mac wheel ka vale. Ah? E kala ngo i TikTok, ma Facebook, ma Instagram. Nga ole flesh alang kala ngo. I never say, "But God is good." I can feel the presence of God. Ai fa longo la kala ngo me nga me ka vale ma, mo fale ma. E kere fia ko foi o fa. Ko fa kala foi lo neipa, how are you? How are you neipa? How are you neipa? Ya fai le. Le oi la kama. Or melanga fa ngale mela discerning of spirits. Ya markelo si melanga lo ka upunga. E se mal me ka judgmental spirit. Kamalanga wa e fa masingo sawa. Anga sala ai pia ai marwanga o matane na vai. O matane na vai. Wa ela ku kilo. Ora entra fal kalapu ya. Saulo la ya bai. Pai lo le ga pai ya chao. Ya o sa ga pai ya ga vai. Saulo fal kalapu. O que sensinga lo loco le ama. Le ai ga vai na kilo ai le. E ka vale, dale. Le ka vale. Saulo pelo maka i ngole ga pai. Pa ka falo ko ai ese mamal discerning, mal me ka judgmental. Ese. E longo fia wa judgmental wa ele lofa. Wa ngai mer judgmental spirit. E ke le lofa kangaka. E ke le fa pale tangata mai ong sai vai ngo tangata, mai fa mangalo tangata. Yo le menga mako ka ko uma we learn so much ka ko ka mau wa ki. Ngai ya me ole ong sai. Fa pale. Ia for ministry Samoa wa fe ko kele la kalvo. Ola, kamala ke vai. Hey yeah. Haya. Ayo fa ve se walo me la lo koko malalo. E haya ngai ava ko ese me la walo mai po po. E fa ngai expire kaya amele. E ma ko fa long wa ya lo lang oles. E kala kura ya mi dia mai. Alo sa. Ola ka. Pa mangalo kangaka. Ongo sai kangaka, fa pale kangaka. Ma ko fa ngo fiela winga lo pulo fa pale. Give him another chance. No, Fafai Mofi, Papa Pale, another chance. Sasim, another chance. Palavale, another chance. Faborunga, another. Give him another chance. Asia, or Calapaulo, okay, oh, Kong. Say ya, Tino Michael Riso. Facalafo, lo nepa for you, leke ongo ya, or leke ongo ya. I was about to be I let you a later out. Okay, lo fa le picolea. Wa ongo fa fia se wa ngale ku. Wa ongo fa fia. Ya sa ole ongo sa ya. E valong ba se ka won. Ana remember fa le si ka la vila mo se ka mai. Ele ai se tangata ele onga. Everyone. Va bole, ele ka ko uma ele fa mele. Ele lo fa mele. Ele lo fa le mele. Ele lo ku le ai.
Ngal pa wala ngala ba kwa. Tanga sa fa be le. Fa ola be. Si, ulu nga be ya. Le lo ya fa be le. Ya nga ka uma mo le malo le ku. Everyone. Ave se pati mo Yesu ngai kaya. Thank you, Jesus. Ay lang le fale ngai. Le kalesia. Pel falbai. Makuha kasi nga makawala worship center. May long foang sulfai may tangata. Kanga ka mangua, kanga ka waika. Yoy, kanga ka sauba le loko momo. Kanga ka sauba kuri male ainga. Any all sort of life tangata makuha la fale kongulo langa. Kanga tuak tila. Kanga tala safai mo mo addiction. E ke suluma ia e hio ko ilo loko amele. Ke sauba mangua e ke alua e malolo. Ke alua e sa loko. E ke alua la ngonga le lofo le kua ia oe. Me ngai fa le nganga pa ia oe. Pe lo ka ofio ia. Ave spati mo ia le tai au. Let's all stand. Tato tula. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Tu le tai au mo le tu. Mas foi mai mo mai so stafa la. Au se uputa ue a matai lau savalinga le tau sanga. God knows everything. Your work, your walk with Him, your relationship with Him. Now le tu e mamalama lau savalinga. A le tau te tu ai luma mai whapea tu lau tamai. Dad, this is me this morning. I need a refreshing this morning. There are issues in my life, there are areas that I need to be. I need to fix this area. I need to do something about it. God, you know me this morning. This is my heart before you. For the first Sunday of 2024, because of your word, Father God. For the first Sunday of 2024. Your word for me this morning is very clear and very precise. It's very straightforward. But there are things in my life even I'm merely fix. I need to iron some stuff. In my own personal life, in my life as a servant in the church, in my life as a servant in the ministry. Mana miro fa mo lalo ya te o le taya. O sili le taya. E me faina e sau lo loto fa mo lalo me fa pe atu lo tamai. O a ule o sau yo luma. Fa mangalo. I fail you in 2023. I grieve you, Holy Spirit, in 2023. Sometimes I hide things from the man of God. But this morning, because of your word, I have decided that I need to come before you and humble before you. This is so true this morning. In order for me to protect you, in order for me to keep you in my life, Holy Spirit, I have to come before the altar, knowing that the blood of Jesus is available for me. The only way by which I am going to be cleansed and justified and restored is the blood of Jesus. Just how we have to do my ask for restoration. Let Him lead you this year. Change your perspective in the things of God. Let this year be a new year, a year for you. You will see the goodness and the manifestation of His power in such a powerful way that you had never experienced before. I will never force you, but as long as you can hear His voice this morning, He's talking to you. Son, now. Daughter, do it now. It is do it now or never. Hallelujah. Sumalia o yang paia, sa ili masova no iluminate. Sumalia. Wherever you are,
Keep talking to Him. Keep talking to Him. Chalangona mamalu le tahe holo fio mai oye ya cheo. Karaba baba karaba masia. Pasa fa mole peyese oyo fa mole. Ese oyo na fa mole na mai asi apply lu mal fa na mole tu. He knows everything about you. Ole tahe o ne lo tahe o. Along with that toes, get ready for a fresh encounter. There is a fresh encounter of the Holy Spirit. Thank you, Father. Si lungo limba. Lalmena facho esheleli na ole tu eselfia. Pastor, now apply la le oyo family morning. Apply la ngaya tula una le tu. Fa solo a pasa. Falongo malal takatole na now ole metal fresh encounter maleali with the Holy Ghost this morning. Atonu whatever chile to mangol melea that fresh encounter. Ole presence ole ali wa ngai maya ole le chaya. Lift up the string right now, brother. Shekele papa pakara mama masia. Shekele papa pakara. Rofa solo tu pele oyo le ona le tua. Our HWCCC. Stay there in the presence of God. Shekele papa pakara mama masia. Sekele papa pakara mama masia. Sekele papa pakara. Wa ani se fai au sto lua. So sorry maya sepi fa mole. So sana la una. Pa solo male oyo fa mole. Pa solo male oyo ele o wese le ga pa ye ta ha le. Shekele papa pakara mama mama. Shekele papa pakara mama mama. Ora mama mama masia. Va vai mettere le fresh encounter. Ina wa fio maya oya pa ya oi. Sakara mama. Some of you will be hugged by the Holy Ghost. Hallelujah. Tafalo pe pa se silo tua. Efusio estagata le tao. It's like someone is hugging you this morning. Ole lo fa na ho tabahi ya oi. Shekere papa pakara mama masia. Pasolo te pele oyo fa mole. Pasolo te oyo Father. Shekele papa pakara mama masia. Solo papa pakara mama masia. Sele mama masia. Holy Spirit, let your mighty visitation this morning in your own special way. A fresh encounter for the people, your sons and your daughters. Right now. Right now. Right now. Receive. 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 Oh, sekele mama mama. Fresh mama mama. Oh, mama mama masia. Fresh encounter. Fresh. Refreshing. 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 So, refreshing. Oh. So, mama. Refreshing. Refreshing. Sa papa karaba. Refreshing. Refreshing. Now. Refreshing. Refreshing in the presence of God. Refreshing. Take it, refreshing. Receive your encounter. Be refreshing. Get it? Refreshing. I want to Vatabala. Refreshing. Refreshing in the presence. Refreshing in the presence of God. Shokoro mama. Refresh. Refreshing. Now. Take it. Shoro mama. Refreshing. Refreshing. Now. Thank you, Jesus. Refresh them, Lord. Now. Jesus. Refreshing. The presence of God. Receive. Sokoro mama. Refreshing. Jesus' name. Jesus. See. Solo mama.
your people, Lord. Refreshing. Now in Jesus' name. Receive your refreshing. Jesus. Thank you, Lord. Refreshing in the presence. Refreshing in the presence of God. Thank you, Jesus. The refreshing Holy Spirit. Jesus. Receive your refreshing. Thank you. Thank you, Father. Thank you to refresh your people, Lord. Refresh them, Holy Spirit. Refreshing in the presence of God. Thank you, Father. Famaoni aleranga paia leita yao. E famaoni aleranga paia lana ekalesia. Famaoni aleranga paia lana fanau. Masiola la wauna marfetua. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. As you're standing there, as you lay there, get ready for your season. Get ready for what God is about to do, something about to do in your life this year. Apa mai fau mai. Hallelujah. Just lift up your hands to la fauma. Father, Apia, at the Marmalama, you look to Uma, what's to Lumane. Batulangona or later out, Batulangona Loma Malu, Batu Falo la Upo, Matu Falo Logo. Let's tell of up to the later out, Apia. You fulfill me where if I know I Father later out. Let them see in a new level. Let them see a new standard, a new sphere of your power and your presence in their lives. Mishole kalesia. Tama ainga te chasifa manuia ilato. Talo fabto le leita ya mola wauna le tua le tama le fale, the father of the house. Father, I thank you for Sepi. Thank you for a fatherly heart. I've taken a lot of fatama. I've taken a lot of yate oya misholo wanga pa ia mala upulo mate watua. Talo fabto le leita. I pray for the spirit of knowledge and wisdom and understanding, the revelation, divine protection and divine favor upon them, Father God. Ilunga yate ia misholo fatua malenofo alo. I pray for the increase of spiritual things and the knowledge and wisdom and understanding and divine protection, Father God. Mamea uma wai avelo no loto e misholo fatua. Awala ungaluenga famanuia ya ila ua. Ngia le whanau. Pamunia le leadership pale kalesia ato uma. Mai whiau mato ina manai whartua.
Whamanuia I ministries umai tono le kalesia. Whamanuia ti akono, whamanuia wasia simai. Whamanuia nei whanau talvo, mesio nei whanau iti. Whamanuia foi pese malau tala au. Father, let this ministry and this church be a blessing and a vessel. E loa ia tangata oe malo mamalu e mesio lau whao la tanga. Ia veo se fale suru whai mai ai e pupo ngatia. O se le kalesia suru whai mai e mana umia oe. Mana umia le ola o ia te oe. Let them find that love and that peace and that restoration and healing in this house of yours, Father God. Kawai mātou le tau langa iatu mātou ainga, mātou whapeatu le tau. Ia vi, ia oe lo mātou atua. Ia whaane ne e ina oe. Ave sato pate vi, ia ia le tau. Sisi oi, maya. Jesus, I want to take my toe living on the tour for you, my yaw living on my malu, my family, my father, tongue of after telling a pair the later. Taylor Upu Mato follow along. After I pay my family, my to for seal Mato Malus. Family, let to away Calesia hour later. Family, I accept myself to your soil. Family, I will Mato tour. Family, Mato Pang, my penga to find language or stuff for a long. Kawai mātou leanga iatu I mōta malawa le mana lau totu. A ngelu e tolo wape si o mie e mātatau I ate oi. Ono lau suafa Yesua mātou wole mbala awa toai. And every God's people says, Amen. Tasiru atolu. To God be the glory forever and ever. Amen.